Sebagai orang yang ai komplain nam jong pi baro iwe jeman para be jonga be sultanat pe gini ke channel ke jangi lentiv nang way to heaven ublai ke jingsu ke dia ukut ko do ya ke jem ke jong pi iwe be iwe but ublai unang yo ken ban pun sle ke jem ke jong pi unang yo ban pun kan ke jem ke jong pi but nang ba klat nang be sure nang ye san ha ke jem ke jong pi ke mana ti ublai dia ukut kuru ke long long sem ke jong pi ya ke jinga den ti kham tam de ha ke ga si wang tang ada nang kal yang ngai ke jong pi ke ba pak nya sam apne jong pi iwe na bagi dan kam ya ke tin ke jong pi boro ba ke dei lu ya ke bagi nang yo ban san shu ling ba ke bagi yo snow ya ke tin ke jong pi nama ke tin jong pi ka ba na ke bagi yo snow ni ngai tu ya ke tin ke jong pi de ha ni ke pon tang pa ban kan sapang Song Petros ulen no ya uchisu ke jinglen no u Petros ya uchisu balai u Petros ulen ya uchisu nama u Petros ude uwe na preki khaar ki sandran ki ba khamtam le u Petros ulong ba shulur u Petros ulong hakmat na preng ini ki khaar mul u Petros ulong ba kloy ban le ki bahro na dam ta uchisu lagde ba unyai halal ke duriau pe kin ma men ba ujisu yai halal ke duri pe to si ba ko tra la da menang mame to hukum yang akan wan ujisu on to wan de pe to si ba yai ba pe to si pe to si ba kran barabar ba juba barabar la pe to si bolong bo sim kum uta ulida la ni kum uta unong yalam hapeng jong teki armur na pe to si bolong hakmat jong ki baro de hakni pat ka por balai ba pe to ulen no ya ujisu kres Abu Petrus uit bahaya uji sukres, balai per ulen no ia uji sukres. Kei gua belum ya Petrus, bau Petrus ulen ia uji. Onde tang sisian du, kabar kong ada laisin, bau Petrus ulen ia uji sukres. Nyapa nak kalau nang keba, Lukas kalau nang arpa gitu kewasan sau teter kapten jauh dekat orang ni. Anda kila kem ya kila yalam no ya bat kila wan lam, hapo kaye. Urang ba lindo Petros te ulabut najnga Petros te ulabut apa kila kem mi ujisu kila yalam syakaya do urang ba lindo Petros ubut najnga na unut banwan hajan ubut najnga bat ubut hadu haga pelau jong kata kayeng ke jong urang ba lindo bat haga pelau di kalau amun haga dokal ewa samsang te anda kila sliding habdeng ke pelau bat kila yeshong lem Petros ulah syong hapeng jeng kebun hak tak pelak kita ki beliau dan ki syakri kiba up hak tak jaka dan kila sliding hak tak pon hak tak klimat namal kadai kepon kebadum kadai kepon keba kriat yo se namal ba kila sliding kila syong saji Petros tu ulah lek hapeng jeng kiba ulah syong hapeng jong ki de handai ka wei ke syakri haba kalai i ba usyong hajan kata ding bak haba kala khmi sian yu kala ong uniru ulong lem badu pet nang ni kadi kejik senang kala kata ka beri haba kala i kala pet thu ka yu betul kala pet dunia ka bat haba kala pet punya kala ong meru medei uwe na pedeng kinong bot kita utei ku Jesus tapi upetos bu ong no Henry ulalen ya Henry ulalen udah om ko kentai ngami tu ya upet kene kedai ka om ulalen ya uji su balai ulan kai ka pelong ya uba udan na fitep hangne ngana fi ngadan lai tele kimat ibano rak balai ba upetos ulen ya uji su kres kawanikom kedai ba upetos hak tu kapol upet bet usngo bet usngap da ka kenjado Lese Petros ulai ya uji sukres ba ya uji sukres penram. Petros ulai ya uji sukres ba ya uji sukres penram masak sempah. Lese Petros ulai ya kejing sale ben ya uji sukres. Petros lapor khat. Kumno utei uba penkia iki bepang. Ya ke eryong bala penjai-jai. Wat iki santliki ku arti kita hadat ubusai kisang hajar kipat ba. Te balai bat utei uji su. Ulong botlot hado kata-kata. Abi ki beliau kila le baik kila penshitam ben usngap jaja. Hang tapi Petros ulah pe dak khamat ke bakajado, la perkhat dak jumut ke bakajado, bat ulah sngap dak skor ke bakajado.
Kemudian hang ta kalimat Petros long syuk ta uberhem uberdap ta munsin long syuk ta boshlur hang ta lawan kata jing long do kenjado Jahba uwan na kajang ka bakajado upay na kajang ka bakajado kamat ka bakajado yo Jesus ui ba uni ulang bertelot nagi bertelot tam uni ulang uta ujisu yang ubah makiki ngai ba dia ubah makiki bud hang tapai kalawan rano kajing artien ya Petros bat ha kata kalimat Petros ulang len no bat long ngami thu dia utai uti Ting haka jinglong jongi ro ko para bi cha ni dei ki Kristan ina pediang ni o Jesus ni le jeseng ni shakri yo play and they tip them ladang nidang im haka jinglong do ko jado ni peda ka ko jado ni skap da chkor ko jado ni perkha da jimun ko jado hang ta pitim nin len yo Jesus haka jim go choni Nawan balai maka kenjado ka kenjado pitim ka kenjado ka pen akatin ka dok ka pen akatin yang kecim ke jongpe kumba Petros hamne ulawi ya Jesus upet ya Jesus uyi ya Jesus ba usngap yang kata kasur kepala ong kata ka brewa mame rupede uwe na peng jong nangpo jong te Jesus ma u la ong am ngami tho nama balai ba Petros hakni ka por ulalek da ka kenjado ulai ini da ka kenjado la perkat dalam kenjado jadi nak tahu la len ya Jesus Kristus bun sina kajim ke jongi ru ko para bi sa habang ni ya da kado ni im da kado ni kran da kado ni perkat da kado hakum kata ka por ko para bi sa ni kum len ya Jesus Kristus nama balai kado kaya persyak pada mensin kado kaya persyak pada mensin nama balai ki jinglong jo mensin ki tin jo mensin kado kamla man pediang bat kado kam da jisom haru di nakta kata habang iya da ka kenjado borobor ko kepala ja pin sallen ni uji lada pi ya da ka kenjado pi pe da ka kenjado pi kata ka kenjado pin len ya uji sukus nama balai kado kamla man pediang ya uji sukus kado kamla man ngej ha uji sukus di nakta kata ka Bible ko am tau gue ka do kan mla bandan har pe hima ka jam dai maka do kam la ban kusmo hayo blai dalele kan nama kan ni ka do ka dei ka jingka urai ka jing saram sala maka ni ka do pot ka ba pot kan mla ban kusmo ha hakmat jom ulai ka ba arpan balai Petros ulen haba ulayo slow yang tak sur ko jong kata ka breu bakal Allah mamil medai uwe na pedang haba Petros ulong baslur haba Petros uba ong ko try nalaka dei yang abang lei chano ka jinyak dengan ai ngan lei dekat batme Petros uba kran Petros uba mic ka skol jong sipai yang lomba lingdo Petros uba ong to syak yang abang nya halo ka duriau Petros uba long hakmat balai Petros ulan pitit em kadau kamat ka maar ka lamba Petros ula syeptin Petros haba ulai la perkat ula slow na ka kenjado ulai slow ya ka kentin ka ba mer me dei umei na pedang jeng tek nangbun hang ta pitem na Petros ula perkat ula pusan ba yo la se la dang ong hoi yang al kisah syapun sitom yang kisah leben Petros ula syaptin ba ta ka syaptin ula len biang so sisil ya uji suku but hakan ni kapong on tang bo shulen bro and they udah smile bang am itu sisya ngam itu sisya ya utai udah ngam tip ngapa dia benar waktu utai kata dei nah boleh kalau di shifting habo jong Petros kata di shifting kalau long ya udah ba on the smile mat jongki ba on the len ya uji juga teng niru apa kawan di shifting tu para bicara teng niru ni smile teng niru yang sisya ngam itu ya kita ngam julek ngam juput ngam dei kumta ni tu len ya uji juga and they dip them ko para bicara ngan ong ya pi hak tiga pon bun bhana pren jong pi ki batang len hadu ka kini ki si mentar nama boleh bagi nang long di bekerja do nama ka do kapan shifting kapan angkatin ya ka GM ke jongpi apa pi ya ka do pi so na ka do pi perkat ka do kan pi shifting kan angkatin ya ka GM ke jongpi bahkan kenora itu kan ba piru len ya uji sukres piru len ya uji sukres haka GM ke jongpi ko para biasa nama pitip dan ngalai ya koi ke video man hakini kita sekitar Asam sekitar Dakar kita ki break larak ringkat kitiar ban penmen sao bakila ong ye ki kirsan hato men syakri ya uta oblai jong me Jesu maki ki ong
kilan terbalik kilan kita nama kita perkat dah kan jadok kita perkat yang kan dok oh yakin pencitam yakin penmong penmensau bat kilan ya ujar kita syakti nak kita kau nak bat kita len ya uji sukres hak jm ke jongki te kumta ko ki para bija o petros aba ulai i ula perkat dah kan jelung kan jadok la so syakti utin yo syak penran utin syak sempat utin syak pencitam ya ulu te nak tak tahu ulan ya uji sukres hak jm ke jongku kani ke jinglan ke baat nama balai ka jing syakti ka wanra kan ka jing len ya ulai aba pi syakti ya kani ka pertai aba pi syakti ki jo ka do Hinlen ya ulai nak kata kakti jom mereka pi wat syakti ni kita ke penjatang ya ka do le syakti ni uta wa bala men penjat ya ka mat macam mensim jokti hadu jok mu syakti tang ya ulai ai bagi syakti tang ya ulai hang jim ke jang ke jom ni ko kita bagi syakti ya ulai bagi tiang ya ulai ko kita be jong nginum len nginum syukor nginum mantai on dan tak wei pakabala man punya khlad ya jim ke jang jokti upol om naga siti ke jong uskin nomor naga ko pra ka ko live way tel ko om u ai wala on punya khlad naga jinge ke jong kris om dan wala on punya khlad kalau ko ke sipa ke jong than ke jing kumta tel wat ke jinga ko wala on pun ya khlad ke naga jinge ke jong kris balai ko kalau dah bagi shopping waktu lain je ai bagi long ke slur ken badam kawan em yang long ke kawan ya ke long ke jing mentoi on upol naga siti ke jong syaki Ephesus Syaki Filipin kata ada kapten ke jong mereka keren kamat ke balai bat bang haba Petrus uwan udan gitu syakti wa ulah len ya uji tu kabalai bat kawan rap ya ke jing pun ram ya lade haba ulah len ya lade haba ulah foto wa ulah lek pop ya lade ulah lek pop persya ya utrai kawan rap ke jing pun ram ya lade naka gospel Matius kalnang ba akun bel naka bukat ke ba nyokusan ya kata lakran bat hadin juga jing len no jang jong Petrus ya uji tu lalu laisin mas net la real usiar lakin i usiar ba ulah ya slow ulah kan mau dengar ta ba plan ba uji su la de om lupa ba syaba usiar un kit laisin un real laisin men salen men len yang syaba usiar un real men len yang laisin kata kata jing om jong uji su ba haba ulah kan mau ulah slow tu ba ulah pop berkata kau rai ke jipen ram ya lagi dah kau udah kau usmu ram ya lagi la pet na nanta bat la len ban len ya la yam thang balai nama usmu tu ken ba ula le ya ke ke bang usmu tu ken ba ula le ka pop usmu tu ula usmu tu ula len ya Jesus Christ la persosi ya ulai di nak tada pra bisa ngan ang ipi mi ke lai te kimat kinora jing manto ya ke jim ke junga tu ken ma pra bisa abang ni bot mi syakri obe tala ngi syakri dak do tala ngi tang ja dak jenong do pra bisa ken ma ngi sallen ya uji tala ngi pe dak mat ke ja do ngi sallen ya uji suri nama ka do kan penting ya pi pat ke jing shorting ke nora pi ya ke jing program ya ke jim ke jong iko pra bisa pa bang hang ni ke jan akhirnya si ba mata hatu pi len ya uji suri hatu piru pis pijulan yo jit ku thaka jim ke jongpi haki jingtre jikta ke jongpi haki jingkule ke jongpi haka yeng sam ke jongpi la hakana na ka jara ka ba pidan hatu pijulan yo jit ku hapleng ki porlok ke jongpi hatu pijulan yo jit ku hapleng ki bahiyang sam ke jongpi hatu pijulan yo jit ku hapleng ke imlang salang ke jongpi hatu pijulan yo jit ku haka jim ke jongpi pula bi itna Nang la pidang len ya uji tu kelar banget na uji suam no balen yang akon beliau ngalu an len yu hakmat ke pa jama ubah iko ki para benya wat adin shifting wat adin apatin wat adin len ya uji tu ke jem beri na ai ke bagi long masyur bagi play uji tu ba uji tu sudah utrai kita usi beliau ni berku ya ke jem ke jam iko ki para bisa ai begin lang baslur ai begin lang bas kem ada jem ko jingi ai ingin lang ba dak dong sim jong blegen nang bagin ni pla ngin play Jesus compare la kada yang ingin syaksi tom nak ta jogu hakani ka percaya ni kan ma ko kepala macam ulai ko manam ye no dekat bagi dengan dan dekat tapi hada ke bawah no kata ada cingkula macam ko ki para bijang wala begin len ye Jesus na ai begin play Jesus begin tu sikit benda baro uji suruh mulai usia
boleh nyok kerku yang di kapor ini pai sebagai kucing pai ngai mo eme ko pai di kapor di khidmat ko mamta ko ta bami ai ka tin ke chom ko ta bi ka ba ye tho ini ko ta bi ba kumno ko ta bi cha ka ba ni len ya me ko ta bi cha na ma ko ta bi nang ya ka do ni shakti ba ta ba ga shakti ko ta ka ra jing kon ran ni ko ta kumba ko ta bi petros ko ta bi ulau pe ta ka ba kejar do upar khat kejar do so do ya ka kejar do ko ta ui ko ta ka ko poi tang ke ki ko kejar do sudah ko ta bi na ba thang ta ka ta bi cha ulau wan ra ka jing atau tien ko ta bi na da ra ka jing shakti ko ta bi na ba kum ta da ulau len no ya me ko ta bi na andai ko ta na songo ba ya me ko ta bi na ba me long blai ba khra ko ta bi na ba pendan kam yo petros ko ta bi na ba uju petros ko ta bi na ha ka simpan di kos ulai lam lai hajar ki men sim la wan cha ji kala ka ba man ko ta ba terai bi sa la ko ngir ki kum len ya me ko ta bi na akin ko pa ngin kala ka ba mot ko ta bi na begini awan phai ba sha me ko ta bi na ba khnang ko ta ba ma me ne awan pendan kam ya ka jim ko ji ta ba ngi mangir ko ta ngin lam kum petros ko ta bi na ki ban yalap ban khringi ki men sim ki jam ko ta sha me ko ta bi na ban ong ko ong ko ko ta ka ban ibing ala ko ban yap ko ka jim ko trai ko ku ma me ki ko ye ki man para bi chong ta ai bo de ki ko pa bi ta bagi nang la ban sam ki nang la ban scam ko ta bi na bagi nang la ban yai fly ka perteng ke jame ha ka ji bu ji ha ji ya den ti ki chok ki ta ko ku ma me ki ko ku ma me ki ban ngai ti ko ji tan su ta ko pa jing doi ja na me ki ko ra ten jisu ko doi amen Beliau dia berkuih ke jam ke jampi ibai ibai iman para bi ja tetep jisu ki